Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye butandukana. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 na FM 93.3. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura Kisoro. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Donald Trump baraye bakoze ikiganiro mpaka cya mbere muri iri joro rikeye. Never would have invaded Ukraine. Never. Found ourselves in a situation where if you take a look at what Trump did in Ukraine. Trump ati iyo tuza kuba dufite umukuru w'igihugu ufite igitinyiro, Putin ntaba yarateye Ukraine. Ntibibaho. Naho Biden ati nimuzi ibyo Trump yakoreye Ukraine. Zindi ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateganyirije: urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwagumishijeho igihano cyo gufungwa burundu kuri Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe. Naho mu Rwanda abantu batatu baraye baguye mu mpanuka y'imodoka bajya mu ikoraniro ryo kwamamaza kandida Paul Kagame wa FPR ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Donald Trump baraye bakoze ikiganiro mpaka cya mbere muri iri joro rikeye. Biden niwe winjiye mbere mu cyumba, Trump akurikiraho. Abanyamakuru bahise ako kanya batangira kubabaza ibibazo. Mu byo bibanzeho harimo ubukungu bw'igihugu, ibibazo by'abimukira binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo bunyuranyije n'amategeko, n'intambara zo muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati. Ku by'ubukungu, Biden yavuze ko yasanze bwarasenyutse ageze ku butegetsi. Ati Trump yitwaye nabi cyane mu gihe cya COVID-19. Yakomeje asobanura ko guverinoma ye yihutiye gusubiza ibintu ku murongo. Trump we yemeje ko akiri ku butegetsi Amerika yagize ubukungu butarabaho mu mateka, by'umwihariko ko ibiciro bitari bikabije ku isoko. Biden ati ubukungu bwigiriye ku baherwe gusa. Bateranye amagambo ku madeni y'igihugu, umwe avuga ko ku butegetsi bw'undi ariho yiyongereye cyane. Impaka zakomereje ku burenganzira bwo gukuramo inda ku bushake. Trump avuga ko asubiye ku butegetsi atakuraho itegeko ryemerera abagore gukoresha imiti yo gukuramo inda. Naho Biden avuga ko Trump afite uruhare ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyo gusesa itegeko ryahaga abagore uburenganzira busesuye bwo gukuramo inda ku bushake. Kubimukira baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuranyije n'amategeko, Biden avuga ko afatanyije n'inteko ishinga amategeko barimo bategura itegeko rishyiraho mu buryo uko ikibazo kigomba kubonerwa umuti. Naho Trump ashinja Biden ko yafunguriye imipaka abicanyi baturuka mu mahanga. Niwe ubyivugira. Ku kibazo cy'intambara yo muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati, Trump avuga ko iyo Amerika iza kuba ifite umukuru w'igihugu w'igitinyiro nkawe, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atari guhirahira atera Ukraine na Hamas itari gutinyuka gutera Israeli. Naho Biden ati ntimuzi ibyo Trump yakoreye Ukraine. Yabwiye Putin ngo ushobora kwikoresha icyo ushaka no kwikorera ibyo ushaka, bukeye koko aratera. Ikiganiro cyamaze isaha n'igice, uturero ni duke cyane mu byo bavuzeho. Birumvikana ko tuza kugaruka kuri iki kiganiro mu makuru yacu y'umunsi. Ijwi rya Amerika dukomereza amakuru yo hirya no hino ku isi na Eugene Mukankusi. Urakoze Thomas Kamirindi. Amakuru yacu tuyakomereze ku mugabane wa Afurika. Kuba perezida wa Kenya yarahagaritse kuri uyu wa kane gahunda yo kuzamura imisoro ntibyigeze bihagarika imyigaragambyo mu gihugu hose, aho abantu babiri bivugwa ko baguye mu bushyamirane hafi y'umurwa mukuru Nairobi. Abandi barashwe na polisi ahandi mu gihugu. Nyuma y'umunsi umwe Perezida William Ruto aretse umushinga w'itegeko ryongera imisoro, abigaragambyaga i Nairobi, Mombasa, Kisumu no mu yindi mijyi bamusabye kuva ku butegetsi, nubwo abigaragambyaga bari bake ugereranije no mu ntangiriro z'icyumweru. Abapolisi barashe ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga i Nairobi. Banahagaritse imodoka ku mihanda yerekeza ku ngoro ya perezida. Mu mujyi wa Homa Bay mu burengerazuba bwa Kenya, abapolisi bavuze ko barashe abigaragambyaga igihe bageragezaga gutwika imodoka za polisi. Ku wa gatatu, Ruto yahagaritse umugambi mushya wo kuzamura imisoro, umunsi umwe nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yibasiwe n'abigaragambyaga kandi igice kimwe cyayo kigatwikwa. Iyi nteko yageragezaga gutora itegeko binyuze muri gahunda ya perezida. Abantu babarirwa muri 23 baguye mu myigaragambyo. Kudasenya umushinga w'itegeko bizagira ingaruka kuri gahunda ya Perezida Ruto yo kugabanya icyuho mu ngengo y'imari n'inguzanyo nk'uko bisabwa n'abatanga inguzanyo, harimo n'ikigega mpuzamahanga cy'imari.
Kuri uyu wa kane Angola yavuze ko perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kuzahura vuba cyane kugira ngo baganire ku bijyanye n'amahoro y'uburasirazuba bwa Kongo. Angola yagiye ihuza impande zishyamiranye mu ntambara ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zirwana n'ingabo za Kongo kuva mu mpera za 2021. M23 yigaruriye uduce twinshi mu myaka myinshi ishize, hafi igice cyose gikikije Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mutwe wishe abantu benshi kandi ukura mu byabo abandi ibihumbi magana. Mu rwego rwo guhagarika ubushyamirane, ingufu z'amahanga zimaze amezi menshi zigerageza guhuza perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo kuwa kane, perezida wa Angola Joao Lourenço ubwo yari mu ruzinduko muri Cote d'Ivoire yaragize ati: ubu turimo kuganira mu rwego rw'abaminisitiri hagamijwe guhuza vuba cyane abakuru b'ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, kugira ngo baganire imbonankubone ku kibazo cyihutirwa bityo haboneka amahoro. Avugira mu ngoro ya perezida Abidjan, Lourenço yaragize ati: nta gushidikanya ko inzira imwe rukumbi ari ugukemurira aya makimbirane ku meza y'ibiganiro, kandi ibyo nibyo tugamije. Kuwa kabiri, Lourenço yari yatangaje ko ahangayikishijwe cyane n'uko umutekano wifashe muri Kivu ya ruguru. Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru yacu arakomeje. Uturere 14 mu mpande zose za Sudani dushobora kwibasirwa n'inzara igihe intambara yatangiye mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize wa 2023 yafata intera. Ikigo gicunga ibijyanye n'inzara ku isi kuri uyu wa kane cyasanze ikibazo cy'inzara kirushaho gukara muri Sudani. Kivuga ko ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM ryasanze ariho ibintu bikaze kurusha ahandi ku isi. Aho ni mu bice by'umurwa mukuru Khartoum, mu ntara za Darfur na Kordofan, ndetse no muri leta ya El Gezira. Ni ahantu habereye imirwano ikaze. Abantu bahura n'ibibazo by'inzara mu bihe byerekeza mu kwezi kwa 9, aho umusaruro uba ari muke, bariyongereye kugera kuri 45%. Aba barirwa muri miliyoni 25,600,000, ni ukuvuga barenze icya kabiri cy'abaturage ba Sudani. Abantu bagera kuri miliyoni 8 ni ukuvuga hafi 1/5 cy'abaturage bahura n'ibura ry'ibiribwa rishobora kuvamo imirire mibi ikabije n'urupfu, cyangwa bigasaba ingamba zo guhangana n'ibihe byihutirwa. Biteganijwe ko abantu bagera mu bihumbi 750 bazaba bari mu mazi abira, urebye uko ikibazo cy'inzara ikabije kizaba gihagaze mu kwezi kwa 12. Tujye noneho mu burasirazuba bwo hagati. Mu gihugu cya Israeli kuri uyu wa kane, abigaragambyaga barwanya guverinoma bateraniye i Yerusalemu, bahurira ku rugo rwa minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu, bacana umuriro ku muhanda hanze banamusaba ko yakwegura. Abigaragambyaga basakuzaga bakoresheje indangururamajwi, bazunguzaga amabendera kandi bavuza ingoma, mu gihe abapolisi bari bahagaze kuri bariyeri. Abo bigaragambyaga bari bafite ibimenyetso byanditseho amagambo harimo nk'ayagiraga ati: twaratereranywe, amatora aka kanya. Imyigaragambyo nk'iyi yagiye irushaho kwiyongera mu gihe intambara yo kurwanya umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza ikomeje, n'urugamba rushobora kurushaho gukazwa ku mutwe wa Hezbollah wo muri Libani. Cyakora ntibiragera ku ntera byariho mu mwaka ushize, ubwo guverinoma ya Netanyahu yageragezaga kuvugurura urwego rw'ubutabera rwa Israeli. Benshi mu mbaga y'abantu bigaragambyaga byabonekaga ko babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi, basakuzaga bavuga amagambo yumvikanisha ko bashyigikiye ko amasezerano yo kubohoza Abanyisraeli babarirwa mu 120 bagizwe imbohe bafitwe n'umutwe wa Kiyisilamu w'Abanyepalestina Hamas muri Gaza barekurwa. Ubwo izuba ryari ritangiye kurenga ejo, abigaragambyaga bazitiye imodoka kandi bacana umuriro mwinshi ku muhanda w'i Yerusalemu rwagati. Ariko nta makuru y'amakimbirane akomeye hagati ya polisi n'abigaragambyaga yatangajwe, kandi abapolisi ntibateye amazi mu mbaga yigaragambyaga nk'uko bagiye babigenza mu myigaragambyo myinshi yabanje. Amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abantu 3 baraye baguye mu mpanuka y'imodoka ubwo bajyaga kwamamaza Perezida Paul Kagame i Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Perezida Kagame yihanganishije imiryango yabo. Temistokle Mutijima aratugezaho iyi nkuru. Iyi mpanuka y'imodoka yagonze abajyaga mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yabereye mu murenge wa Karama w'akarere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Yahitanye abagabo 3, uw'imyaka 45 y'amavuko, uwa 37 n'uwa 26, ikomerekeramo abagore 2 bose bahuye Karama. Amakuru twakuye mu buyobozi bw'ibanze bw'aho iyi mpanuka yabereye agaragaza ko yabaye hagana mu masaa 11 za mu gitondo, aho imodoka y'abagonze yavaga mu karere ka Nyaruguru. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda yari yerutse gutangaza ko umuvundo wadutse Rubavu kuri site ya Rugerero ahamamarizwaga Perezida Kagame waguyemo abantu 2, abandi 37 barakomereka.
Mu kwiyamamaza kwihuye, Perezida Kagame yagarutse kuri izi sanganya zombi, yihanganisha imiryango y'abahaburiye ubuzima. Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano, ndetse bamwe bagatakaza ubuzima, abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe, iyo mpanuka yabaye, abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo, cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe. Perezida Kagame kandi yasabye ko hakorwa ibishoboka byose impanuka nk'izo zitwara ubuzima bw'abantu zigakumirwa, cyane cyane muri ibi bihe byo kwiyamamaza. Dukora ibishoboka, turebe ko ibi byishimo, akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa, twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka, kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana, nabwo havamo abandi abantu nka 2 bapfuye, n'umuntu umwe ntagapfe. Binyuze muri ubwo buryo abantu barapfa, ariko bapfa mu buryo busanzwe. Nagira ngo rero ibyo gusa byibutse, tugerageze uko dushoboye, ariko twifatanye nabo bagize ibyo byago. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza hihuye byatambutswaga kuri murandasi ako kanya birimo kuba Perezida Kagame yijeje abatuye ako karere ko nyuma yo gutorwa we n'ishyaka FPR Inkotanyi bazakomeza kubagezaho ibikorwa by'amajyambere. Abitabiriye uku kwiyamamaza kwa Perezida Kagame na FPR Inkotanyi ahihuye bashimagije ibyo bavuze ko bagezeho babikesha ubutegetsi bwe. Abo barimo na Ishimwe Gloria, rwiyemezamirimo w'imyaka 27 y'amavuko, wavuze ko atunganya imigati n'imitsima ya keke yifashishwa mu birori. Mu bwizigame bwanjye nari maze kugira, nasabyemo inguzanyo y'500, ariyo nahereyeho ngura ifuru ntoya yo gukora imigati ndetse n'amakeke. Ndakora gahoro gahoro, nza kugira amahirwe njya mu marushanwa, mbasha gutsindira miliyoni 10, ndetse nyuma y'ayo marushanwa naje kongera kugira amahirwe njya mu yandi marushanwa ya Youth Connect, naho ntsindira miliyoni 4 n'igice, zatumye mva ku bakozi 2 nari naratangiranye ngera ku bakozi 15 mfite ubu ngubu, ndetse umusaruro wacu uriyongera. Twatangiye dukora ibiro 5, ubu durakora ibiro 50 ku munsi. Ntago ari njye jyenyine, hari n'abandi benshi bateye imbere tubikesha gahunda zanyu nziza muba mwatuzaniye. Nyuma yo kuvihuye kuri uyu wa kane, Perezida Kagame yerekeje mu karere ka Nyamagabe, aho yavuye yerekeza i Nyamasheke na Rusizi, ategerejwe kwiyamamariza kuri uyu wa gatanu. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida perezida bimaze hafi icyumweru bitangiye, nta gitunguranye Perezida Kagame n'ishyaka FPR Inkotanyi nibo bakomeje guhuruza imbaga ku masite biyamamarizaho. Uko iri shyaka riri ku butegetsi ritangaje abitabiriye ukwiyamamaza k'umukandida waryo kuri buri site, bigaragara ko babarirwa mu bihumbi amagana. Bakandida Perezida Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda na Philippe Mpayimana umukandida wigenga, nabo bakomeje ibikorwa byabo byo kwiyamamaza, ariko biritabirwa n'abantu bakeya. Frank Habineza kuri uyu wa kane yiyamamarije i Busoro ho mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ni mu gihe Philippe Mpayimana we yiyamamarije i Kabaya ho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nkibutsa ko mu itora riheruka aba bakandida bombi ari bo bahataniraga na Perezida Kagame gutegeka u Rwanda, ariko muri bo nta n'uwagize amajwi angana n'ijanisha rya 1%. Umunyanigeriya witwa Ogusankina Stephen ufungiye i Kigali mu Rwanda nyine yatanze ikirego gisaba gufungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Avuga ko amaze amezi arenga 6 afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyaho ibyaha byo gushyiraho no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutera inkunga iterabwoba. Eric Bagiruwubusa aratubwira iby'uyu mugabo. Umunyamategeko Felicien Gashema wunganira umunyanigeriya Ogusanke Olaoluwa Stepheni niwe bafatanije mu gutanga ikirego gisaba ko yafungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Aravuga ko Ogusanke yafashwe hagati mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize 2023. Gashema yabwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko ubushinjacyaha bwasabye inshuro 5 igihe cy'inyongera ku ifunga ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Akavuga ko amategeko ateganya ko nyuma y'amezi 6 ubushinjacyaha buba bugomba kuregera urukiko cyangwa se bugashyingura dosiye ku byaha bukurikiranyeho uregwa. Ku bushinjacyaha reka urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nta bubasha rufite bwo kuburanisha iki kirego gisaba gufungura uyu mugabo by'agateganyo.
buvuga ko iki kirego cyatangwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko arirwo rufite ububasha bwo kuburanisha ibyaha bukurikiranyeho Ogusanke. Ubushinjacyaha buvuga ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari nawe icyarimwe ushobora gusuzuma niba uregwa afunzwe byubahirije cyangwa bitubahirije amategeko. Umunyamategeko Gashema akavuga ko nta myanzuro ubushinjacyaha bwakoze igaragaza ko bwaregeye urukiko. Avuga ko ashingiye ku gihe uwo yunganira yafatiwe biboneka ko kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwakoze. Yibukije umucamanza ko mu nyungu rusange urukiko ruba rugomba kwibwiriza rukagaragaza ko umuburanyi afunzwe binyuranije n'amategeko bidasabye kubimugaragariza. Gashema yavuze ko ibyaha uwo yunganira akurikiranyweho ari ibyaha byambukiranya imipaka, bityo ko kuvuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari rwo rufite ububasha bwo kuburanisha Ogusanke bitari ukuri. Yavuze ko yaburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe. Ubushinjacyaha burarega Ogusanke Stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyeza ndonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba. Buvuga ko mu 2023 ubwo yari mu birwa bya Chypre yashutse umunyarwandakazi uba muri ibyo birwa mukobwakazi Jennifer amuha konti ye yo muri banki AES muri Chypre. Busobanura ko iyo konti yayikoresheje mu kunyuzaho amafaranga akoreshwa muri Turukiya azwi nka Turkish Lira yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki. Buvuga ko bimaze kumenyekana uregwa yahise ahungira mu Rwanda, hari naho haba umugore babyaranye umutoni wa Sepisi. Akigera mu Rwanda byamenyekanye ko mukobwa wase afungiwe muri Chypre nk'uko bikuye mu nyandiko y'ubushinjacyaha itanga ikirego. Bumubaraho ko yaba yaribye abarirwa mu bihumbi 30 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga agera muri miliyoni 40 mu mafaranga y'amanyarwanda. Gusa umunyamategeko Gashema akavuga ko ubushinjacyaha buvuga ko uyu munyanigeria yakoreye icyaha mu mahanga nta bubasha inkiko z'u Rwanda zifite bwo kumuburanisha. Avuga ko butagaragaza inyungu z'u Rwanda cyangwa z'umunyarwanda zabangamiwe. Uyu munyamategeko akavuga ko nta mpapuro zo ku rwego mpuzamahanga zatanzwe zisaba ko Ogusanke yatabwa muri yombi. Amabaruwa Ijwi rya Amerika ifiteho kopi ku mpande zombi agaragaza ko polisi ku rwego mpuzamahanga Interpol ya Kigali yandikiye ya Ankara muri Turukiya isaba dosiye ifunze mukobwa wa se Jennifer. Yagombaga gufasha inzego z'ubutabera mu Rwanda kumenya ibikubiyemo bugaheraho bukora dosiye ikurikirana Ogusanke kuko buvuga ko bafatanyije ibyaha. Polisi ya Ankara muri Turukiya yasubije y'u Rwanda ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko ibyo bidashoboka kuko nta masezerano bagirana yo guhanahana abanyabyaha. Ivuga ko binabaye byakorwa binyuze mu nzira za diplomasi. Ibyo ariko byose arabihakana. Umucamanza yatangaje ko azamumenyesha icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Abaturage b'Imakamba baratakambira leta yabo bayisaba kubaha amashanyarazi ku rugero rwiza kugira ngo bashobore gukora akazi kabo ka buri munsi. Barimo abanyamyuga bakenera kuyakoresha n'abacuruzi nk'abamafi. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu bihe bisanzwe uri kurazunguruka mu mabarabara yo ku mugwa mukuru wa Makamba, wagenda urumva imiziki ivuzwa n'abo muri ya mazu adandaza indirimbo canke amareresi. Insyo zikoresha umuyaga nkuba hamwe n'abasudira nko kwibereshi nibyo byumvikana byonyene. Haraheze nk'ukwezi ibintu byarahindutse. Ku mugwa mukuru w'iyo ntara harangwa gacerere, uretse amamoteri atanga umuyaga nkuba yo ku mabanki wumva atitima kuva ibanki itanguye gukora hagushika yugare. Nabo bene amabanki bakubwira ko ibitoro babikura ku byicaro bikuri Bujumbura. Muri ayo mabanki ni naho abatari bake baje gusaba ko bobemerera bagashira umuriro mu matelefone yabo. Abanyeshuri bahora bagorobeza mu mashure gusubiramwo ivyigwa isaha 12 z'umugoroba baba bakuyemeza batashe. Ikibazo c'ukugene babona iby'umuyaga nkuba twarakibajije abawukenera mu kazi kabo ka misi yose, batubwira bati muri kino gihe kweri navuga ati turarembye, mba nkuba ntaho turonka. Kuvuga umuyaga nkuba nko muri iyi minsi biragoye kabisa. Sinoshobora no kuvuga ngo turonka umwanya ungana uko. Tuyaronka amasaha make cyane, dufise kuyaronka nk'amasaha 2 nko mu gatondo akamara nka 30 minutes agaca agenda. Umuyaga nkuba ni benshi barahagaritse ubuzi kubera ukubura umuyaga nkuba bariko barakoresha. Tuyaronka mu minota mike ibaho. Ku banyeshure icikagurika ry'amatara harituma batiga neza nk'uko uyu munyeshure yabitwiganiye. Nkatwebwe rero nk'abanyeshure biratugora kubera dufise nk'ikibazo
uca usanga tubuze umwanya wo kucigira kubera ibura ry'uwo muyagankuba. Kugira dushobore kwiga birasaba yuko turondera ibuje kugira twige, kubera hari usanga nubwo tuba dufise amatelefone, kubera iryo bura ry'umuyagankuba mu telefone nta muriro urimo, bigaca bisaba yuko uja kw'ibutike kugura ibuje. Uyu mugenzi we nawe ati hari naho mu gatelefone hatamurira uburimwo canke ukabura yo kugura buji kandi ufise ibibazo uri kurategura. Nk'ubu icifata ngo nze gusubiramwo nkoreshe phone ugasanga ya phone nta muriro ifise canke nkoreshe kirisa ko nduca nzinduka mu gitondo turaye nk'uko bakibona harageze n'igihe tuja ku kwezi ko tukora ikibazo ca diplome. Abarezi b'abo banyeshure nabo ntibaraba ko amatara yabuze canke yabonetse kuko bo badahengeshanya gutanga ibibazo. Abo banyeshure bari mu mwiheburo ko umwimbu w'amanota uzohava utaba mwiza no kuyoberwa bakayobegwa. Claria Iteriteka: tubona yuko abari ku rwego rwo hejuru boraba ivyo badukorera kugira ibintu bigende neza, abanyeshure bige kugira haboneke n'umwimbu mwiza. Ubwo bukene bw'amatara buratuma abakoresha imashini zisya bagira uruhombo. Bokoze mw'ijoro none uburongozi bwa komine Makamba bwarababujije gusya mw'ijoro. Uyafise urusyo aho bita kujya bururi ati abasyesha baraza mu gitondo bakirirwa bakavamwo bataha badaseye. Benshi baragenda badakubishije kubera bisanzwe iyo yarindira akabura gahebura ahitamwo guca ahita ataha atanye n'ivyo yazananye, kubera bamaze kubura umuyagankuba nta kundi bobigenza, kubera baca bahitamwo kubitahana, baca barara badafunguye. Nk'abifise dufate nk'abadafise uburyo bwo kuza kugura aho mu mabutike baca barara ubusa uko nyene, kwa biba vyabagoye bakabura umuyagankuba. Uyu nawe akorera kw'ibereshi Makamba ati na gatatu karakwira hari abatarasyesha. Nagute ahubwo bamwe ngaha ntiwobona hari n'abamara iminsi 3 bakiri ngaha barindiye umuriro. Mijoro dukora nabi mijoro naho uza boba bazamaze kwigira mugabo naho nyene bamaze kwigira urumva no nk'ukwiyiba nyene mu masa mijoro nto yare kuri nivyo biriho nivyo biriho nta umenya mugabo mu migendere y'abantu kuntu babayeho mugabo benshi ari umuzomba ati je n'umunsi nkava ndara ubusa. Uyu munyeshuri aremeza ko yigeze kuburara yabuze hasi yesha utugori kugira ngo aronke agafu acumba mw'ijoro. Nk'abantu twitwipaye ngo tumenye ingorane ihari. Haraheze imyaka 2 abanyagihugu basaba ko boronswa amatara amasaha yose kugira ngo bashobore gukora amasaha menshi ashoboka. Mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka bagumye batanga icizere ku ikibazo c'amatara kiriko kiratorerwa inyishu. Mu ntango z'uyu mwaka umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu yari yaramenyesheje ko urugomero rwa Jiji Murembwe ruzotanga megawate zishika kuri 50 ruzoba rwatanguye gukora mu kwezi kwa gatanu guheze, ariko gushika ubu ntirurahera kubakwa. Nubwo ingomero z'umuyaga nkuba nka Kabubu rutanga megawate 20 na Ruzibazi rwa megawate 15, impinga iracari ndende kuko inyuma yo gupima ko zitanga umuyaga nkuba basanze bidashoboka. Ubu bakaba bariko barakosora udukosa twatumye izo ngomero zidashobora gutanga umuyaga nkuba. Dr. Engineer Albert Maningomba arongoye ikigo gitanga amazi n'amatara yari yatanze icizere ko na Rusumo Force ruzoba rukora neza mu gihe cici, kuko mu gihe c'urushana amazi aba ari mu rushanga rwinshi. Abari biteze ko muci amatara atazocika n'ubu baracarindiriye. Mu ntango z'ukwezi kwa kabiri umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu yaratangaje ko mu ndwi 2 gusa ikibazo c'icikagurika ry'amatara kizoba carangiye. Ikigaragara nuko ibintu bibandanya ahubwo byunyuka, ariko umushikiranganje Ibrahim Uwizeye akizeza ko umuyaga nkuba uzoba ukwiye mu mpera z'ibihumbi 2025.